ke batla go share ka this thing batho ba sa tlong go atleha lefatsheng abantu abangazuphumelela batho ba sa tlong go tswella ke bana ba kae ba nang le kelello e so ya pele ke batho ba nang le ba phelang ka di experiences tsa batho ba bang abantu abangazuphumelela apha emhlabeni people who are not going to go anywhere ke tsebe ke se right now abangeke gore people bao ho sna mo ba tlo yang teng ka bophelo ke batho ba phelang ka di experiences tsa batho ba bang. That is number one. And ba phelang ka di experiences tsa batho. Do you know that ona le batho ba phelang ka di experiences tsa batho ba bang? Re tla re break up hanyane ba bobedi batho ba sa tlo tswela abantu abangazuphumelela. They will never go anywhere abantu enthetha ngabo batho ba ke bang ka bona ke batho bao di bad experience di qeteletse di control amaphelo a bona. Bad experience e qeteletse so control amaphelo bao. You know, I'm going to explain why ke tshotso le bad experience. O bona batho ba babedi ba ke bang ka bona. One, batho ba phelang ka di experiences tsa batho ba bang ha ona mo ba tlo yang teng. Do you know that hona le batho ba sa phe but they don't want to start things, they don't want to try things, they don't want to be part of things. You know why? Because batho blela jo mamang di bona ban bang ke bona mamang a hlelwa ke ntwena. As we speak hona le batho ba hlwile lenyalo ba so nyalo kukho abantu abathi emichato. I'm going to make an example ka lenyalo. Hona le batho ba hlwile lenyalo mara ha so nyalo mpotso wa ya hlwile lenyalo because of the experiences tsa batho ba bang ba ka ramanyalo. O thole motho a tshwere di experience a phela ka di experiences tsa batho ba bang. Motho o jwetsa re nna nka stali I will never commit myself nna nka se dumele mang kapa mang o nyala nka se mele angeke ndivume uchata because manyalo a batho yo ke bone aba o quote motho ba o balle hore yo ke bone mamang a phela so ke bone mamang a le frustrated ke bone mamang a le miserable ke bone mamang a le miserable. Those people they will never go anywhere. If uteng on shebeletse, let me be very honest to you. How hona moto yanteng forget ka life for the rest of your life. Hona moto yanteng. Most of batho ba phela ka di experiences tsa batho ba bang. Hona le batho bao when o re qala business yo ke bone business ya mamang wa yo hantle tsa di business hi they don't work. Re na le batho today ba itima monyetla ba they can't even have by enjoy bophelo because of by labor experience bophelo batho ba bang gore yo mama yo bophelo bile ba mo philoza bophelo bo mo philozitse ho etsala njo guys ke kopa kunkutlo batho bao ba ke bang ka bona they will never go anywhere. Akwapanizo ya khona nina abo bantu ba phila nge experiences za batho baba. Ona le batho ba today motho o jwetsa re jo lenyalo la oswaka yo ke bone lenyalo la oswaka kapa ke nyetse ke bone different tsaka ke bone manyalo a different tsaka ba phela ka di experiences tsa batho ba bang and the bad experiences tsa batho ba bang and batho ba ona ha hona mo letlo ya nteng ke kopa lenkutlo like it or not. Akwapanizo ya khona a ke kgathalo o motle ke kgathalo ruteile a ke kgathale nje life in general batho ba phela ka di experiences tsa batho ba bang they will never go anywhere. That is number one. Number two, bad experiences. Hona le batho ba experience dintho tsa bohloko ene ka bomadimabe all of us re experience dintho tsa bohloko but what is painful ke hore including le batho ba successful today ba experience dintho tse bohloko nabantu abaphumeleleyo in business life general in every corner tsa bophelo le batho ba tsweletseng they will tell you ba experience dintho tse bad but those people they did not allow bad experience to control their life or ba qeteletse and to a ke tsebe ho ba prevail a ke tsebe bitsama ho ba tima ho ba thibela ho achieve dintho tse ba di batlang
Hona le batho today bao the bad experience sebile di ba controller. Bad experiences sebile control or no, don't try this one, don't do this thing. Bad experiences sebile utima. Bad experience iutima to have an opportunity. And the bad experience dili tima monyetla wa hore o qetelletse ba bang ba lona le sebile le give up tse dintho tse le di ratang ka baka la di bad experience. Let's say, let's go back again, let's make an example again. Let's say o traile o nyalwa, then lenyalo la ha le a sebetsa and le o traumatize it, but today o budula mona hore no nna lenyalo tso lenyala ke ba clinics in you allowed your bad experience who demand to yo we rata, because some of you o thola hore lenyalo wa le rata, but the experience we experienced in your first marriage kapa in your second marriage isebile e etsa hore now today iwe o so itima o zivimbi into ithandayo o batla o itima ntho yo e ratang yo we believang ka baka la bad experience. As we speak rena le batho ba seng ba sa rata, motho tla o jwetsa yo nna ha ibile ke sa batla o rata, ke sa batla o rata, yo nna nsa funa ukuthanda, ke sa batla o rata ngwana motho mo. When you ask that person why you sa batla o rata, no yo ne ke rata mama yo bendithanda bamba, but now ke sa batla o rata, because you know we are so weak. Tina bantu re weak to an extent. The bad experience di qeteletse se bile di control maphelo a rona, di re tima menyetla ya o enjoy and ya ho etsa le dintho tse re di ratang because of your bad experience. So bile we tima monyetla we ha ke tsebe ke batla ke it's just that ke bone di comments a di hlaya ke we prevail we prevail ha ke tsebe ke about the bad experience. You know guys, one day nekla Pretoria, I was biking from Pretoria and to Bloem, and then when I was on my way to Bloem, ha ke fihla Tennyson, ke approach Tennyson, pula inena, bike ya ka bitela puleng, then ebewa ha pula a bike ya ka qeta ho wa ilawa ha bohloko bike ya ka ilawa ha bohloko ilang costa more than 100 and something 150,000 wa ilukisa bike ya ka the way ne le metsi ka teng but go jwetse sephiro you won't believe ha iqeta wa bike ya ka le nna ke we le mo bondata ba bang ba di truck ba ba nthusa be re phamisa be ke start ke fumana hore entse duma. The first thing e ke entse ko nka bike ya ka ke kalana, and then katla ka yona. It was on Tuesday busiu nekla Pretoria. Then ka Monday ka Wednesday o se ka nka the same bike ke be ke starta ke ya ka yona kerekeng. And then I had a very bad experience ka bike recently. I think it's early this year. Ki le ka wa ke maka ke yes maka ki le ka wa ke this black mark la bona black mark ai ke le ka wa ke tswa kerekeng ha ke tswa kerekeng ka bike be tella ke tsebo etsetse mara baloi ba re bana ba batla mpola that one baloi ba itse ba bona ba batla mpola ke be ke wa karatsene e wele ha bohloko that day e bile the sad part I couldn't walk ke ne ke sa tsebo tsamaya ke hula loto ne ke ha ke tsamaya be ndi tsalinyao ke sa kgone tsamaya ba tloko jwetsa those two bad experience they did not a ke di dumella ho ntima monyetla wa enjoy ntho e ke ratang. Yes, alunku those two bad experience I did not allow them to prevail me. A ke tsebe go prevail ho ntima monyetla wa enjoy ntho e ke ratang. I'm still a biker, I'm still biking today, I'm still enjoying biking even today. You know why? Because I've learned something. You can go to anyone. You can go to anyone. But successful in business, but successful in life, ba ka ramanyalo, ba phela monate ka ramanyalo a bona. Ba sebetsang ha monate, whoever was successful. Those people, they will tell you, bana le di bad experiences, tse ba di experience tse lebong.
There are bad experiences, somebody experiences. But you know why those people back let's it is because they did not allow those bad experiences to prevail them, to ubatibela monyetla wa ntho yeo ba e ratang kapa yeo ba e believer. So I've learned something. Or these two people ba ke buang ka bona, batho ba phelang ka di experiences tsa batho, batho ba dumelang bad experience or di ba decidele, di ba thibele o tima monyetla. Those people, they will never enjoy life. Unless you enjoy impilo, guys. Like I say, enjoy bophelo, because as we speak, there are things that we di rata, but at least I know ba party at one, hale khono di enjoy just because the same thing ile wa experience something bad kayon. Today, le duty ka ra di office lona, le duty matlong a lona, le duty le dumeletse di bad experience go dula ka ra di kelelo tsa lona. Now, bad experience bohloko ka eng when it's a fihle staging sa controller bophelo bao. That is the sad part. When a bad experience is a fihle to the level whereby that bad experience I choose bophelo bao, I choose it or uphile eng. It's now who else o ka se hlolo o ya anywhere ka bophelo, guys. And ngeke ni phumelele ha ona mo letlo yante ka bo madimabi, because ka bo madimabi life ka buyona inali two side. Life ka buyona guys inali two side of life. Inali two side. One inali a good side life. Marriage inali good life. Love inali good side actually. Din ntongwe lengwe inali good side and the bad side. Nto engwe lengwe. Take example, re na le letsatsi, re na le bosiu, re na le motsheare, re na le bosiu, re na le white, re na le black, re na le positive, re na le negative. Life ka buyona ina le two sides. Everything is good ina le two sides. Ina le a good side life, ina le a good side, ina le a bad side life. In a good side and bad side. Marriage in a good side and bad side. Everything in a good side and bad side. But the problem kore, but bana ba ratang phela ka di experience le batho bana ba ratang ba ratang the bad experience or tsa bona di ba control. Ba lebala hore even if oka experience a bad thing, that doesn't mean lefatshe mona hona le ntho tse bad fela. That doesn't mean even if ke marriage, even if it's a relationship, even if ke mosebetsing, whatever a bad you experiencing, you kopaneng le yona, ha se yona fela e teng. There are good things. There are good things, guys. There are good things. Tell uka decide ngoro wena o batla go fa ifi attention, batla focus away ifi o batla go fa attention. Give your battle with attention. Now I've learned that life in a two side, in a good side and the bad side. And you know why? Ki experience it. I mean, ki tutilo focus to the good side. Doesn't matter. It's bad. Doesn't matter. Ki experience it but bad. But I've learned to pay attention to the good things, and that is why little days I give up. There is nothing I can give up because I've learned. I taught my mind to rutile loyak or if focus to the good. As much ki kopana little bad, as much ki ba disappointed in tonse. Let's take for instance, even today, ki trailer unyala for 2 times. Manyalo aka ka bobedi ha sebetse. But that thing, ha itlon jwetsa hore ke ske ka nyala. I'm still want to marry again. I still want to have a family again. I still believe in the family. Doesn't matter hore ke experiencing dintho tsa ka di a sebetsa ke faith, but one thing for sure kana ke hore I don't allow negative bad things to huntima munyetla. So guys, thank you so much. I'm not going to be long today, but nkimantswa ka uqetela an hore lona ba phela ka di experience tsa batho ba bang le balanka bophelo. Never le lona batho ba dulang le keepile di negative things, the bad things tse di experience tseng le di beile ka radikelelo tsa lona le balanka phela ona mo letlo yang teng. Ke qetile. Thank you so much. I love you. Ke bone ntate modimo mabane. Taere ya ka ile a fela
ene mara ke boleletse friend ya ka Scofield ke re mona taere ya ka e fedile mana ke batlo ya Pitori in Cape Town a ba re no ha re tsamaya taere ena ntse le right okay re drive ra tloa mona ka taere ya bike ya ka morao e fedile e ka re fedile so ke bona speed se ne sa maka sona se ntse re taere ena ka e fela all together ha ke fitla Cape Town taere ya ka ke e fedile all together e ke bona maobane ho same o rema taere ya ka e fedile yo guys you know ke drive ka tire e fedileng until Bloemfontein a se bone ntho jwa ke bone ntate modimang ke tsaka mohau o mongwe o hlotseng ke drive ka tire e fedileng ene tire ya bike a ya tshwanela go ba jwalo ke bone ntate modimo mabana ke gore ke bone favor ya ntate modimo bon guys e fedile ha bohloko but ntate modimo njarile ho fihlella ene taere ya bike ya tshwanela ho ba jwalo next so guys thank you so much le hona mono if ne ke le motho o keepa dintho tse bad ka rakelelo ya hae nkabe ke satla nkabe ke robetse Cape Town ke emele hore ba bule BMW today ke tlo reka taere but I itshenyetsa nako I didn't want to waste my time I ke batla ho itima monyetla wa ntho e ke ratang the only thing ke yentseng gore fela ke le ka jwetsa ntate modimo ka ntate modimo nna I want to go to Bloemfontein ka yona taere I drove from Cape Town to Bloemfontein ke tlo ya BM ona jwale ke lo change so much thank you so much guys now if legal tseba gore when we experience dintho tse bad that doesn't mean lefatshe lena le na le dintho tse bad it's just that mhlomo bile bad luck ya kopana le motho wrong kapa o bile bad o bile bad luck ya hore o experience dintho tse bad but that doesn't mean lefatshe lena le tletse ka dintho tse bad that is why le batho ba sa dumela ba sa hloleng ba dumela lenyalo le leratong because of the experience but let us be honest wabona today when you don't believe lenyalo you don't believe because of bad experience but let us be honest there are people who are enjoying their marriages there are people who are enjoying their relationship there are people who are enjoying love there are people by happy now runa but one negative but ba phelang ka di bad experience re focus it because most ya batho ba phelang ka di bad experience ke batho ba negative most ya batho ba phelang ka di bad experience ke batho ba negative because what ntwe bad ye we experience it dula in your negative mind o phela ka yona o tsamaya ka yona now everything le good if o tshwanela o etsa ntwe good how about we yetsa just because wena we experience it ntwe bad e dutse ka rakelelo ya hao now will never live like that I will never akehane bophelo bo mpha mme life impha mme wa ka impha mme wa ka ya mabitleng indiniko mamami impilo but make no mistake solanka ntse ke le teng lefatshe lena I will try until the last day. Mohlanki montate modimo a tlo ngopula. I will enjoy monyetla o molo monye ko thola. Even if nka failure to enjoy kapa di planets ka tsa failure tse ding tsa dinto. Ta failure all my plan. But failure it won't create a discouragement. It won't. No failure. No bad things engai allowing to create negative things ka rakelelo ya ka will never live like that because dintho tsohle tseo re di give up etseng wa bona today wena o give up ile for dintho tse ngata ba re hona le batho ba ntse ba di pusha le today and hona le batho ba today ba kgone o ba successful dintho tsena ba tswelletse ka tsona dintho tsena wena o ditse mona you are negative. You are miserable, you are frustrated because of bad experience.
Nah, I will never live like that. Thank you so much, guys. My number is 073 202 9079. That is my number in a WhatsApp 073 202 9079. I can't bona the comments. Phone ya ka ha show the comments. I get to wait anything. I won't see the comments. So I can't go bona the comments mona. Ke le bone ke bone le Matshepo te mona William Zama Matshepo last week William Nehela ene ke le bonta te Modimo e ka wena hape ke bone hona le motho a neng a netse ka tšhelete ho nna but now ka bad luck because ka bad luck motho eno he ha njwetsa hore o nehetse ka tšhelete. Now I was not aware of it. Who need to get tšhelete ko wow. Thank you so much, guys. I can only bona di comments tsa lona. Thank you so much kaofela lona. Now guys, bophelo bona ke tlo bo try until Morena Jesu fihla. Ke tlo bo try, ke tlo fail but one criticize, but no failure that can create an except battling ka fitisa kore a failure e create a disappointment or ke tshabe o etsa dinto. I will never do that. I will never. Gore ke tshabe o etsa dinto. Tse ke di ratang, I will never. No disappointment, no discouragement that can create fears. Never. Kipetile. Lona dulang, le waria, le na le distress, le tshuile le tshaba. Dulang le tshaba, le tshuile le miserable. Le phela ka di experiences tsa batho ba bang, le phela ka di bad experiences tsa lona. Because hona le batho ba phela ka di experience yena, ha so experience nix. Marutla phela o tseba di experiences tsa nna tsa batho bana kaofela ebile wa di owner di experiences tsa batho bana kaofela yena ha so qale ha so phele ha so yetse mix maru owner di experiences tsa batho kaofela ho bo ba le bana ba ratang ho owner di bad experience every time yo le rata le mpontshe di flame yo business ile mpontsha di flame ne qele business yawa dulang le jwalo lona ba phelang jwalo dulang le jwalo ka tsatsi le leng le tlo dula le respect batho le tla dula le honor batho le tla dula le hlompha batho because today batho bohle ba o le ba admire everywhere batho bohle ba o le ba admire ba o le ba respectang kaofela batho ba experience dintho batho ba bohle ba le ba admire batho bohle ba o le ba hlomphang today ba tla le jwetsa re le bona ba experience dintho bata ba di dumella dintho tse no re di ba time monyetla wa bophelo and wa hore ba phushe maphelo a bona as much le bona ba bile ba faith le bona ba utlwile bohloko mara batho ba hore ba admire today kaofela bona ba faith ba utlwile bohloko but failure le di pain tsa bona ha di ba stopa ho phusha le ho phesua dintho tse ba di batlang le tseo ba di ratang le tseo ba believang ho tsona because le fatsing hona le dintho tseo re di ratang hona le dintho tseo re believang ho tsona hona ntho tseo re di batlang three things hona ntho tseo re di batlang hona ntho tseo re dumelang ho tsona hona le dintho tseo ha tsa hopola yong but like I'm still believe le ratong ke believer le nyalong ke believer commitment ke believer ho tsona ke believer family I don't care hore ke sokola ho loka I don't take faith ho loka but I still believe and entate modimo tsa tlo nthusa one day I'm going to have a family one day I'm going to have a family ke business tse ke di qadileng all of them the faith all of them my business the faith ka ofela the business arc and I didn't feel it because of but the faith because I did not have somebody ya can to somewhere ready run because I'm not okay I'm not good at business but I can plan I can give you strategy I can give you a way how le motho but to run it ha tsona la we run but still le today I so give up le today I so give up
One day I'm going to have my business. Ke ntse ke tlo own the business ka tsatsi le leng. Ka tsatsi le leng ke ntse ke tlo ba le family. Ka tsatsi le leng ke tla be ntse ke tla be ke nyetse. One day all of these things ke tla be ke na le tsona dintho tse. Why? Because nna I ke give up ngwana go gae. I'm not that person. Ya give up ka baka la di bad experience. Le ka baka la di experience tsa batho ba bang. I saw friends. I'm going to make an example. Ya o qetela. One day mohlane ke batla o tla boruting. Ntate modimo a batla ke tle boruting. Ebile ke ntate moruti selengile na batla ke tle boruting. I nearly make a mistake. Ke batlile ke etsa a huge mistake. Ke batlile ke etsa a huge mistake. Because I cannot be a pastor. I cannot go to angasi be muruti baruti ba lapa baruti ba futsaneile. I was so negative. Now question it, if make petsika the experiences about baruti ba nka be ke look at today, because the same taba buruti ke yone tshintshile bophelo baka. The same thing ene ke le negative for yona. And I saw pastors, I saw a lot of pastors. I saw them, including my spiritual father, that man was very poor. But because I did not own experience about it. Yes, I had that thing also. But here I am. You can imagine. If kinexaka ka try, if nexaka ka try, ngabe kilika. And ya uqetela, bona buruti bona, bumpontse di flame, bad experiences. Bona buruti bona, bumpontse di bad experiences. But the same buruti bona bona ke batla ke bo doubter, ke bona botshintshile bophelo baka. Two, le di bad experiences ate, dintse di le teng le today. But the same thing. To change my life every day. Bophelo baka bo betere ka baka la boruti, ke apara hantle ka baka la boruti, ke phela hantle ka baka la boruti. Can imagine if ne ke batla ho phela ka bad experience of yo baruti ba sotle nka be ke le ka today. So now I will never live ka di bad ka di experiences tsa batho ba lona ba rata ho phela ka di experiences tsa batho ba bang. Tswelang pele, tswelang pele, tswelang pele, tswelang pele, tswelang pele. Thank you so much and stay blessed and God bless you. Keep it the number 073 202 9079. 073 202 9079. Guys, ke kopa hlapa. Mara ke na like sa hlapi because ha ona motho an fail ma kileng. La ne ke le kwana ha ona motho a ka fail ma ukua ntse ke le school. Ntse ke le school. La le ke la sheba mo. Ke la ke le bontsha ne. A go re ke lukisa camera. Ke le bontsha la le ke la sheba. O school. Next, on only sealed. Ke sealed. Ke sealed ke jwala ka team staff. Ya di carrot. Ke sealed ke school ka nnete. So, thank you so much and stay blessed. In the team di male boloke. Re tla kopana ka la bobedi TikTok o nyaka. La bobedi ka 9 o'clock bosiu TikTok o. Bye. Ba batla bua le nna, ba batla mo phone, ba batla counseling, ba batla mo invite. La le ditse le di couple fela kapa le single ladies kapa single ever. Ba batla mo invite fela ke tlo dula le bona ke tlo share le bona re iqoqele fela. Please guys, le guys as well. If le di couple kapa le single le ituletse le cheat somewhere, ha mama le ituletse, inviting guys, inviting. My number is 073 202 9079. 073 202 907. 073 202 9079. Thank you so much.